او چو کلو علم بکو وی دنگاج وی درخست او کلو علم وی چه بون تو بچکیش بحثایی بکن نه تنی شاکر اساس دنگ بیجی مته به درد و گلن چه به درد و گلن هم جیانوانی کسانه همچی جیانا جواکی داشت یعنی کسی کل کردستان داشتی و دوی دوره داشتی دوره ایرو داشتی ev derdu kul her tim pêrabiye. Şakir bixwe jî esas ji zaroktiya xwe hezkirinekî wî dengbêjî hebe. Yani eva em bêjin bêdihê çavşûşek me kitêbê de wisa navkiriyên lema dibêjin bêdihê çavşûşek bûye seden lê Şakir pişt re jî tu axtî ji dengbêjî ji gotinê dûr neketî. Her tim ji dengbêjî hez kiriye yani zaroktiya xwe de jî hez kiriye. Jiyana wî de ji merdibîne, jiyana wê kesane de ji merdibîne. Şakir her dem geriye, her dem ji xwe hez kiriye, ji jiyanê hez kiriye. Em bêjin em ê behsa zewcandinê wî jî bikin, yek, du, sê, ji jina hez kiriye, ji derdorê hez kiriye. Yani esas kul û derdê civakê çi xas gotiye, ew qas hezkirinê xwe jî gotiye. Yani Şakir kesekî em çawa bêjin, yani tiştek gotiye delê wî da bî hatiye delê wî. Yani hakikati ne be? Çi Şakir, çi deli Şakir da be? Şakir yapıstiye kılam, jmeraniye rojayro. Hevan ve edxazım biçeki vek pirsu berpris herri. Yani pirselü gelek jxwe. Tiştê herî giring edxazım lê bipirsim ji mamoste. Niha stranbêj û dengbêjên me aliyê aboriyê gelek piskêrêk hadibêdin. Jxwe Şakir û wek wexta ku keserat da bu gerek yani hakika lema halam nekir. Yani demek ki kilam da goten du şu divana miru beka dur da dengi vi kayıt kirim pişti ya gerek ki goy xanet dane Şakir pişti demek ki dengi vi aliye abori çi fayda jer nekir. Yani bir avayı merina vina davi yani çi bejeme kurda şu kama hakiri godlimin. Yani aliye aboriye çi evavi çareseriya vi ne bu ku jiyana xwe berdevam bike. Yani ez minakeke bikim bidim bilêm ev minak gerekî ne mühîm e xwedê pişta wî bişkîne û Özcan deniz jî birazî wî yani zanî xwedê qebûl neke zan ew jî birazî wî ye yani ne Şakir û apî wî ya Özcan deniz birazî wî ye qurbana wî bî yani ji ber vî awayî roja mirî û li İzmîrê li Kurdistanê derket çû ew yani aliye abone diwan û mîl û begajî gelek qedr û qîmeta wî nebû serî da me got yani feodalîte yek û stranbêj digotin gelek zixwe yani wekî her tûş dibêjin poxê feodalîtê gelekin lê belê qedr û qîmeta ewa jî gelekî nezanîn yani stranbêja jî nezanîn mesela êvarê em ê Keremê Jîrkî gudarî bikin Keremê Jîrkî jî tiştek gelek ecêb got ew jî stranbêje û dengbêje got roja ewlî min dest bi dengbêjiyê kir got eşîra min dijminatî gel mikirin yani û ya tu çawa dengbêjiyê dikî yani wekî mesela ez ji milê Urfayê me em ji dengbêja ra dibêjin aşiq aşiq tê meዕna ku em bêjin Tirkî dibe ya aşiq Weysel filan û em her wiha jî gewendara ji mitriba ji eva ra ji dibêjin aşiq xwedê qebûl neke em bûne mezin ew jî bûne aşiq yani xwedê zane kî aşiq e kî dengbêje ku esîzade ye ji ber wî ez dixwazim mamoste behsa ew dîwan û mîlên Kurda da wî çi kir û çi nekir mesela yekemîn di serhildana Agîrî de Xalis Begê Sibkî mamoste di pirtika xwe de gotiye mesela cara yekemîn tivik di destê birayî Şakiro da teqi û Şakiro pê birîndar dibe Xalis Beg wî dibe yani Xalis Begê Sibkî yani dixwazim biçekî dîwana mîra û bega da wî çawa kir û dengbêjtiya wî çawa dest pê kir yani mamostê wî kî bû mesela reso li gor dilê min yekem e niha nibêjin ama tuna tu çima ew qas daxive ez didim mamoste fehm kiriye Behsa dengbêjiya Şakir jî bikin pişt evarim ser mîr û begên Kurda Şakir a rast apê Şakir xalit xwe ji dengbêj bûye yani Şakir ji malbateke em bêjin dûrî dengbêjiyê nîne apê û xalit dengbêje dengbêjekî bi nav û dengê jî
به گلک کسی نوی دوره دنگ بیشن بنامو دنگ رجی جواتا دگرنه ایجا ایکو شاکر دمه گو جمالویر دی ایکو شاکر دوی وارد پیش خست جمالویر دیه چما بده حمید لبر دست بیشن عبدال زینی مزیم بیا آنجی کلام جی هم بیه ترس هم بیه مقام هم بیه شویا دنگ بیشی هم بیه شاکر جی لبر دستی مزیم بیه ایجا evhim جیروکا عبدال زینی مثلا مکتبی رو موسا کرمن به هم بدی حمید عبدال زینی و شیخ سلی و امبیجن گلیا بافله دا گوتن که شاکر فهم که آراستی جوسانه یعنی شاکر بردستی ونیمی دنگ بیجیر به وراجی بدی های چاوشه کسی که گرینگه دنگ بیجیا شاکر دا ادام شاکر تی قره ازیه الوان در دورا دگره وراجی گله کسنه دبه خونه جهاند به مصطفی خلی حیران لیم بیجی نیرو کلام دنگ بیجی ای سرهلدانی بیجی مالا و سوی سیدو ای برازان ای سیدان ای علی جان ای سیدان گله که بیجی باید بینن مصطفی خلی حیران مخواه چکریه و شاکر جی وان کلاما جوی گرتیه در دورا خواه گرتیه شخواه مرد نگاره بیجی اف کلام ایلم اوی چکریه آنجی اوی دنگ بیجیش برخواه دخسته در نسته چون لورا هن قیدی کم هاتنه مثلا قیدین مصطفی خلی حیران زمان مستین آمده هی تونه مقد نبیستیه جبرویه که قید تنه کسی مینا رسول فرزه مصطفی خلی حیران میشه محمد خلخله اونا وان دنگی عبدال زینی و مصطفی خلی حیران قیدان آنین ایرو و شاکر جی بردوامی آوانه یعنی شاکر ببینه به راسته باندورا رسول سرچید ولی باندورا رسول قاسب به امتزانن پشتی وگرا ادنی هنگی زیادتر سرچید به لزاروکتی ها بیده میجم مصطفی خلی حیران محمد خلخله و فرز ابجم دنگ بیش سینو وانا ببینه به دیتی بن ندیتی بن چون شاکر گند لپی دنگ بیشی گره اوی جوان کسا جی لسروی باندور اشتنه ادمال مگو چه ادنی زوری موشی جه میجن حسینو ظاهرو nasıl sıdıkoy zorava, ecmi ahmani peri, yani gerek deng bejaran, sa şakir 2 sala, 3 sala, usa hevalti kiriye, manzda embejen zaruraş gerek sala, şu kadar gergaya, bu hevalti kiriye, deng beji kiriye, gerek cerci gergaya. Yani tradisyona abdal zeyni rast mekti ve her bir şey bahs oyu kiriye, hemşin deng bejiya kırdi, le hemşin deng bejiya geçti bu kırdi ne kiriye, yani hemşin botani, hemşin hila başur, hemşin hila روشلات من روشلات تنی بحثا شخصی کریه اوجی کو او عبدال زینی شوهر که چت کن داوجنه بر هم مجبر بحث کریه من بحثا کلی جانه کریه من بحثا ترادیسیونا عبدال زینی کریه عبدال زینی دوی دم بیشن اشته مصطفی خلی حیران فرزه حتی رسو قشته حتی گیرشته شاکر yani şakir arast ne teni denk bir iş mesela embejin Ahmet arast hani visi kadar da bir tradisyonu da bir halkaya daviya mezen rasu etme rasu bu falan kes seviye nikaş kaçına ki rasu beyefendim beni visandım da hazır klanj berfazanı bir و gerek Portugal'da jevder bastı ve ki mesela Portekiz'te navi adına kayıtgeri embejin hinciyada kimin mesela Mahmut Barik Götü'ye çıkbenç kalamiyenin li مرد کرد وی ترادیسیونی دا شاکروش بخنال حلقه ایمنسن چون شاکرو بخواه شاعر بیه یعنی شاکر راسته کلامین بیریا خواه گوتنه کلامین هفدرمی خواه گوتیه لی شاکر گل کلامشی جبرخواه دخستیه ام بیجن کلامین دلان آنجی کلامین گوها نرمی خواه گوتیش و گل کی شاکرن ام بیجن کلاما اسمر شکری کلاما جان هی جان آنجی کلامین سر اسمر اتنه گوتن گل کیوی لورا شاکر حسکری اسمه را شکری بیه گلکی شاکر او ببینه وی رسو خاطر گو رسو باندول سه شاکر اشتیه ایوی داوی دا yani denge رسو قید کرنی رسو جی اساس پرکت نوبرا دنگ بیجی می بهم بست کنو روژا ایروینده yani ev diruк چیز اف diruک که کevin نینه بهم بست کن نه کس مثلا بهم بحثا عبدال زینید کن بخی ام بحثا 1000 سالت کن
یعنی عبدال زینی 3 سال بری وفات کردی یعنی روژا ایروینه یعنی شاکر تزه 20 سال وفات کردی روژا ایروینه رسول پاچی وسا یعنی اساس دنگبیجی چما موساتی هفک چی کل دیوان و دوانخانه رابیه استیمه پرساته کش دیوان و دوانخانه دنگبیجی رابیه جمالین مزنا مالین بگان میرکتی کردان کش ولی رابون دنگبیجی جی پیرا پیراش ولی رابون جبر ویکی دنگبیجی جمع دور تویه اساس شاکرو جیانه که هم بیشین ایرو هم ترکی چاپیه بیشین گنجله یعنی ایروه ایروینه هم شاکرو هم دنگیوی هم دنگبیجیوی یعنی بعضا جیکی دور نکن لی آقا و بیک میرکتی کردان کش ولی رابون دنگبیجین me مخابن آلی آبوری داواجی آلی دن واجی کس خودی لوان در نکت یعنی فنه روژه ایرو هم بیش یعنی آقا و بیکتی امهنه کی به چاوی فیودالیته لیدن هرن لید روژه خدا خودی دنگبیجان درکتنه فنه هم بیشن سلملی محمد پاشا چاو خودی عبدال زینی درکت و ام بیشن میره دنجی هر میره که کرده دنگبیجی وان هم هن آقایی که کرده دنگبیجی وان هم و خودی دنگبیجا درکتن و ارکش دستیوان درکت مخابن دنگبیجی هم آلی آبوری هم آلی دنوا خواهد دیتن دلشکستن شاکروش حبکش بره یعنی شاکر دما کد چه امبیجن انقره آنجی ازمری آنجی کردستان دورت کرده شاکر خواهد بینه یعنی وی جماعت نبینه او جماعت کده روننه و تسبیح و دستا دانه به نمیسا مندیلاوی مباس گیره دستمالاوی سرچوکانه به تاسک آوا گرم لبر نبه خواه تنه دی بینه از که برای سالون به 1000 انسان قیابه ویا نبینه یعنی دنگبیش ظاهرو ده غیر قرار تشتک بالکشت بجه از خازم یا بس کن دنگبیش ظاهرو ده به امبرسورا چونه اشاش نبین تتوانه گنده کی تتوانه ده چن بوکه کی بینن چنه دعوت کی جا ظاهرو ده به وقتا که رسو کلانگو رسوی گوپالا سون دوخواه بقرآن سون دوخواه ده به وقتا که رسو کلان ده به جمعت بجای را رادگور نشت رادگور روت نشت به دنگی وی به مقامی وی به گوتنی وی چخواه دنگ رسو بلند بخصا جمعت بلند برود نشت اتوتکاری بیالا بر خیال کی؟ نه لما شاکر وقتا به اسمریه ویا هیس ناکه میرک دبید وایده بکره استودیوی یا دو کازی چه استودیو دا کلام بیشن یعنی جمعت هبه که جمعت هبه مد کتابی دا وقتا مشانده اروپای هبه که بس کریه دبی دنگ بیش لده وصا مرونینی دنگ بیش دناوا جمعت دا به او کس لکیلک اوی به یعنی اوی هست بکرد هستی وی دا او دنگ بیشی هبه یعنی چرا ظاهر و سند خواهد به جمعت را برونشت یعنی نکه وحشی مرد اما کتو دناوا وی هیجان دا بتی ویویسکی اما ملکویز کرد من نویسه دنباره سر عبدالرحمن پری نویسی که خوش گندی می بود اصلی خوش گلی بود کاست اکی به هاته جرمه جملازگری کاست ادزام شست بود نوت و ازمانا تامرزام دریجاوی son خود کاست آویده سر دیبا خواه دیبا مناره ماویده سر دیبی حتی کاست قدی ارونه نشت مکر نکر تباتی نیاده مکو از رونی جیبا گداری yani dengbêjî ji hevek ev e yani şakir şimdi divê hissiyatê dane dixwaze ku millet pê ra rabe û rûnê wî gelî bixenava guhdaran bixenava çîroka xwe çünkü şakir bi dil û can gotiye mesela dengê şakir jî mesela millet gelek viyat birse çima şakir em bêjin Resul afsa dengekî mezin e çima dengî wî bela nêbiye li temamê welat yani şakir dema kilam dibêje ji xwe va diçe yani eftişt heye yani bir heyecan dibêje dikeve nava wî bûyerê bixwe jî wî bûyerê dijî yani dema ku gulel ferzendê Süleyman Ahmed dikeve li bedena şakir dikeve şakir bûyî êşî û bûyî azarê wî kilamê dibêje yani min tên heyecanê cara yani zeka bil vire zeka bil anekdotek kurt bêjim gu em carek li dibistanek rûniştî bûn ew hevalê xwe guhdariya şakir dikin îcar jinek tir keve hindir eşaş nebin dibê ew çi dibêje îcar vê hevalê min destê xwe li masê da gu sus gu jinik şaş û paş ma gu cî xwe rûniş têne gu gu ji ev rabûn
گویا امرا کدنه جذبه داگو اماتنه جذبه ام خواه چونه تو تام نیوز ام کدنه ترانسه گو دوی نابری داد که وی نامه و دنگ بیش یعنی آراز دنگ بیشی هنکشی ev denk خوشبونه اری شاکر تنی نه denk خوشبونه مثلا ام گلک جالب bizim denge şakır باشه li denk خوشبون li hevanina klame u honaka klameş emine ki bazen navaruka klame jibkin yani de honaka klame da ji hem karakter afrandine hem buyer li gole kwe tam kavmandine ke li kavmandine ala gole kwe honakek dane rengi klame bel سعادت خوش از خوازم تنکیش حدی خودر که بیم بحثا مسئله که شاکرو فکرک آزاجی پیر هبو یعنی مثلا گنده جمال وردی مزدن بول گنده جمال وردی وقتن بیجن جحشی نوها برید گوتن ملیس صدقی حجی مصطفى بکی هبو وقتا سید خانی وسوی سیدو سرهلدانا آگیری ده وگر بنیا خط سوریه دل جمال وردی سکن صدیق حاج مصطفى پیشاوی دبر. مثلا شاکروی dönemi veri ev narkokiya zanı lebeli vi narkokiya jdu din zaman. Yani bıçaki az cek u kek ayhan lever bez bıçak hadi kudarna ki Seyyid Khan Yusuf Seyyid öyle berd gerri yani vakt Türkiye'de bejin yalvarmıştı yani ve kulyav bisekli peşya mene birri. Tabii Sıdık Hacı Mustafa Bey'e merhaba benamus bir yani. Tuzanı peşaydı birri. Valla Seyyid Khan'ı ker cezayı dedi, çabiyi bukhum. Sonra Seyyid Khan jinadı birayı tefo dedi yani. Mesela navet Seyyid Khan zanın ama tefo lehengi. Ama tu dakika eğer evvel destur evet khazım bir kelime bidim gudarkin şakro jukha yani dinav bandora wan Cemal Verdi le navbera panosi u tutaği gundaki du dakika khazım bir bidim gudarkin ka u nakoki çavani zaman yani ya. هرچی دیوانه اگه تمال بالم تر نشتی برا کس رو من خبر یکن دریا نبیجه تفول بیجا برا کس دیگه خودش نکنه هرچی دیوانه اگه تمال بالم تر نشتی برا کس رو من خبر یکن دریا نبیجه فيقول بسيدنا الله قريب وسيد خلوان الدخل وحل حل زهم باب الشارع بالخمالة وسبيع سيدو فيا خريم من الخاص كي رباط الناس براء تمام ثلاثة جمردان الشغل الخالية لدبي مرادة في شقاوي لدبي تشابرية قال له بيت شبنك قال له جمال بيت نيرا بكشم فناني مياكو برخا أقول ذاك الدي ولدي من خضار يا خير هلا داني عقتي ما يبالي منها ما هلا داني اشترى شغل شلون قسمي من القرآن بالخمار بالي مبني باردة هرداني شو خالف ثلاثة جمرداني حيا ميران لكجو بسلامة الرنا بجع رصاب ميداني يا خير گوره با من تکتم پیشیاب فیرانه مبرده بدی فیران من نبرد باز بهر ای مامیلایت تو نظام چند سالی من تمام حکومت در جمهوریت لسرگون کرنا چولو و چول جغبرینا سری مدگر صدیقی حاجی مصطفى بقید قول نابی بالنابی مبسر الشيخ باديني عدد الدقنين سوخات يا تجار نابي حيال الدنيا ساق سلامة في لال السيدان برازنا بسلامة لسمراء درباس نابي
صالح بالخمالة ويسمع الصيدو فيا خليل من خاص كان عباد الناس برأي تمام ثلاثة جمردان شون خالية بدل مقالة بشكل دي دل الشافعي قال أيدو الجمال بالاسم الخراب وميلاه بكشم اشترى شو فنان مياك وبرقة أخوان ذاك قدي دي ولد عمل أخو بقرا أخاي هاي ما ميلان الشرف ما مرة عيبة بالخطة الدنيا في النزال فيا بكرة طاسي كويس كبراي تبتني اشترى شغلهم ثلاثة جمردان وصار السلامة وسب شغله وشوجري خذ هذا ناقر yani şakro le Cemal Verdi ve mezinde be unakokiye ki Cemal Verdi tbeje jiberviya tu gordilemin mejiyek azat bir heye yani gerek iş dibim bandoru miru begi ağa namine yani tuzan az ve careji tuxazım pırs mamusta bikim beli pırs hakik pırse gerek iş veyji Kad dengbêjî çi şakiro divê dengbêjtiya girîtiya şakiro çi dixwazim wê pirsêj mamoste bikim. Mamoste kirim. Yani arast klama ağa uca şakiro eline evje tam başına ez bixeye winine dibe uca Mustafa Xel Hayran ve yani sadece klam gotiye şu mesela euro antolojiya dengbêja jî destîmin de ez gerek mi jî sud vergert Klam kişan dengbêjî gotibe ser hatiya qeyd kir. Yani mesela bêjin klam ağa Hüseyin'e jî gotibe hatiya qeyd kirin, Resul jî gotibe hatiya qeyd kirin, Şakiro jî gotibe hatiya qeyd kirin. Min not kirtina esas dixwazim nekî dengbêjiyê vekim ka dengbêjî çi ye ji Kurdî dengbêjiya Kurd. Di kitêba Mehmet Gültekin de hin peynasê kirine. Gotiye gelek çavkanî û nîşanî diyar dikin ku dîroka Kurdan û bi taybetiya Kurdên serhedê û koka kevneşopiya dengbêjiyê digihêje heyamên kevner a mêdan. Yani ta dengbêjiya Kurda digihîne mêdan pekî viya bi çi digihîne wê rojê? Ew jî dibe behsa kitêba dîroka mezin ya Ermenistanê ya Moses van Xore, Musayê Xorengî zivirandiye ew jî behsa Astyages yani hemşe ajdeha kralên meda û dengbêjî wî angar est. Yani dihin ciyada dihin gotinên wî hene û behsa wan hatine kirin. Mehmet Gültekin jî ji we de gotiye demek ki ev di wextê medan da dengbêjî hebiye û heyayê rojayî rûj hatiye hê di kitêba xwe de dibe belkî beriya medan jî dengbêjî hebiye û me ji kitêbê de kitêbe me bite pir çawa hatine xulqandin û çaxê dest bi gotinê kirine. Mamoste di nava me de Henîfî Taşkên wana jî tiştek wa min notek wa ji wir kir dibe kevneşopiya dengbêjî nîşana gel a anonîme dengbêjin digel kilamên xwe çeşnên dê mîna çîrok, efsane, destan Dodên mîr û begên Kurdan da li serê cavî û civatan pêşkeş kirine, pêre ji wan ev huner ger û geş kiriye û vî awayî edebiyata devkiya Kurdî ya kurmancî ava kirine. Şimdi ez dixwazim erme ku dengbêjiya Kurdî di qewmandinên dîrokî da heya rojayî rû hatiye. Ji xwe dengbêjî ew qewmandinên wê rojê gotine. Yani neyê Eri rast de hin destan hatine gotin, em bêjin Resoy Gopala destan me muzînê gotiye. An jî Şakiro destana Geja Mîrê Palo, Kurê Mîrê Berêz ew jî gotiye. Yani destan hebûne lê gelekî wî qewmandinên rojane got. Yani çi wî qewmandin dîtin em bêjin hişka behsa Sêdxan hate kirin, Tevfîq hat kirinî, ew şerên wî demê çawa hatine kirin ew dengbêjî jî kilam ji wir afirandine anne. Yani dengbêj bi xwe jî ji xwe ne tenê naverokî esas çê dibe. Yani dengbêjî bi deng jî pêş dikeve. Yani naverok alîkî deng li alîkî esas ji du beşa tê çêkirin em bêjin dengbêjî. Yani ew deng ku tune be naverok jî cêkişûn da dernakeve pêş. Yani a şakir jî a rast
به دنگ خواه دنگ بکار آنین خواه وی کلمه شوپیا دنگ بیجی از دیروکی حیا روژا می رو آنیه مثلا آنتولوژی دا توی تشت گوتنه دبی مثلا دنگ صوت و آواز دنگ بیجی ده ملودی لوراندن خلخلاندن و جناندنه بیش هوناکا کلامیه و گوتن و سیوراندن نوروکا کلامیه yani beş embêjin çiqas bûyer û qewmandinê li ser Seyidxan re em jî dî saat an jî ferzender an jî embêjin bavê Behçet û Şexfeyrî û nizamkî ser wan da ew qewmandin çêbin jî dengbêj bi dengê xwe bi lorandina xwe xwelxwelandina xwe bi honaka kilamê evî xisne kilam anî roja me îro yani dengbêjî jî esas taybetiya dengbêjî yek jî ev مبحثا چروکو دستان انجکر یعنی دنگ بیجان تنی کلام و قوماندنی و روژی نگوتنه دستان انجی گوتنه انجی چروک انجی گوتنه چروک انگرجی گوتنه انجی دو اندجواته که دابون اول می سامی نام نام میده دنگ بیجان وان تشتین امبیجن میتو میتولوژی جانی روژی و امبیجن کرو کلک کرم اوکچیا هم دبیجه و پشت رجی ویا وک وگوتنه که کلامکی دبیجه Anji Resul Gopala be yani min antolojide ne niski sirupeli nivisine. Yani ev destana memi alan u ev destana memi alan gotiye u navi memuzindekine pişta embeji memuzin destana memi alan gotiye anji şakir mego bahseden destanı kiri anji a beneşa narin ji hatiye gotin aliye dengbeş Resul. Hemen moderatörü mitine efsane koyan efsane koyan ki bahsa klamın navaruka klam anşık yani hen klamın şakir da anji dengbeji da arast kalıp şeyne yani dengbeş be gori khoy yani be keyfa khoy klam çene kiriye yani dema klam çekiriye hem kalıp açıp karaniye embejim çağır Gutiye leyli daya rabeni sebebu şereki ilme çibu qaleki ilme kavni. Yani de kelamin şer da prani kalıp hatib karani. Yani demek ki kelamı dibece, şu kelam bedeve jinan te gotin. Geleki kelam du payvi bedeve jinan te gotini. Levra nizam dibe geridaya civaki beji mesela Miranda ev rahati gotina kelam edibek ve tene be bedeve jinan da ne gotini. و باندانه لوراندن آنجی مثلا به حیفا منای بتا حیفی دگلک کلامان دا دواست به مثلا مینک اک دو مینک از بده دبی حیفا منای بکشتن سلیمان احمد کما حسنا حیفا منای لتو حیفی حیفا منتیجوی حیفی گاوه دن دا دکم ناکم تلیا منا اشد جمرا جخرا لمه بنا گره اما فرزنده دبیجن دکل کلام آسیایی دا یعنی حیف بکشتن Süleyman Ahmet nayne, anji lehenga nayne. Tişteki kulüber çavi wan bi kıymete ujdur vatıkiye. Yani ev kalıp hatiyeb karani. Anji mesela dışarı Tarhan da diyor ki hayfa mınay kuştana keke min kulüberi evatsa jin dibijed ya. Hayfa metel ve hayfi tubala qabide dizgina gogelçin gertin. Beri vidane kelam makiye selam mexina. İro şeyvar da kirin yextirmeye. Lemeja sebeda tşandın ser narbenda. Yani Tarhan bxati kuştun le mejar dçel ser gogerçine gogerçin ku hesbovi. Yani burada ev kalıp tem karanin yani hayf le tiştin ku berwan embejin الشعبي ماذا بتشوف خوي البروان بقيمته مجاري تبر سوان تشتان او قالب ويا كارتين انجي مثلا بسي دنگا بانكرن yani gelek kılamandan sayıba bisi denga te bankeren embejin kılama lomiro da Resul Gopal adı be dibe xezali bisi denga bank dikeri hanım eleli dayı rabeni yani bisi denga bank dikesi anji ya Kerem Ali da be be nacare ve digo dido dayı yani jin sa denkke yani hem jin denkke hem bisi denga denkke yani kılam bijine tego Asya'da mesela Asya'yı bir şey denga bandkiri, go delili le besra'yı. Anca ağav hiç kam ekbedar kir. Tevfik bir şey denga bandkiri go Seyyid Khan mala tekhrabe. Yani efsi dengi arast
هن قالبن ده کلامان داتیم بکارانین یعنی شاکر جی دما کو کلام خواه چه کریه آنجی گوتیه وان قالبا ده کلام خواه دا بکار آنی آنجی مثلا کلام مالا پاشه دا کورسه پاشای هی داری دبی صالح دوگو افی صالح افی لاوی کورسه پاشه نه حیفا منای لحوزا میا و برخا حیفا منای بره هوگجا و ماگنیا لچیا و زوزانا بخوادی مانه حیفا متل و حیفی دمالا پاشه دا درگوشا لوی نمانه دبیجن یعنی وی جاری جیتی ساجی او براج هر را وی جاری دبیجن و یعنی کورسین پاشه چکار بخواه وزارگی خواه دناوا سرالدانا شخصی دا نبینجی آنجی او مثلا هیچ که کمه سید خان بحث کرد دورده آستنگی بینجی جاری که لی وگرا سرالدان آگری دا همون به لهنگی خواه جی دگره دی کلام دا جی انوی جی دبینه yani kalıp Muhammed bahsa yükür, bahsa kalıp ciki daştı bikaran gemşi de tarif kırna jene da embeşin. Yani şakır gelek kelamı xweda, şuha ku kelama ben mesela embeşin deontoloji da tüsü dişistu 6 kelama diye nivîsandin. Serdar Şirna sevalı mevji teze xwamede kiriye le ezmi xeyne hatiye çap kirin ve jî tüsü 35 hab kelamı şakır berhev kiriye mamoste ve çend hem verekliye ez hacmarı set şişi mamoste de kitaba xweda berhev kiriye lekumeri ledine piraniya kelama kelamên dilane eviniye edber da jî bivê nevê şakir tarif kirin an şakir û tenî na yani denbêjin din jî tarif li ser jinî jî kirine şuha ev gotina mesela em jî meşhur e dibê xelk bu aşiqê mal û hal û temelê dinyalikê ez evdalê xwedê bûm aşiqê becdirava dev û lêvê şekirî an jî kilamî din hin da tiştê din tê gotinî yani ev qalib di kilamên şakir da yani an jî ya esmera şükrî da mesela esmera şükrî tarif dike tabi esmer tenê bixwenîne yani ev tarifkirina jiniyê jî di we de jî dibê esmera şükrî sergela qîzan û bûka fena tayê rihanê yani ev tayê rihanê gelek ciyala ji xwe tê bikaranîn işte devê gêliya û nizam çıkan yani gelek ev tarif tê kirin an jî ku mesela behsa kilam berdawê kilam ya ku me kitêb da jî gotiye diye ez neksê kilamî disêne dibê min destê xwe dabû desta pêçê xwe avî te nava demê gulî Ramisanek li demê gulî ya navê Ehmedî terzê di hakimê şemlê di erebî xal û xetê di gerdenê xebxebkê berguhara nîşana nava zerbistana lê kerem kir yani ev gotin jî em bêjin terzê hakimî an jî demê gulî em na jî di kilaman da hatine bikaranîn dema ku jin hatiye tarifkirin an jî dema ku evîn eşq hatiye tarifkirin an jî mesela behsa tiştên berbiçav jî dike mesela dibê li serê şarê zere piştê xas kembere Şam û Qutnê Helebê li bejna zirave qondirê Entabê li piyane yani em na jî yani jin hem bi em bêjin tiştên ku em bi çavan dibînin tê tarîfkirin hem jî bi xweşikbûna xwe dîsa jî di kilamên şakir da tê tarîfkirin yani jî benzira û çalbikil û biskbiltêl û çepildirîj û porkej û navqendîl û yani ku me dibêje jî esas şakir yani dema kilamê da hem van kalıba bikarte hem eva xweşikbûna jinî jî dide pêşin bîst dawî da di ser vî kalıban da tiştek din jî bêjim a serayê da kilam xweya şakir nîne jî lê em jin dibê gelî gundî û cînan û tubala xwe bidê dostekî fenanê seraya Mehmet Ağa dosta Merû be Merû li civadê mezin li nav heval û hogira da be rûnê vê sibengê met û pesnê dosta xwe bide ji xwe ra pê bifire yani eva gotin ne tenê kilamê şakir da jî di kilamê gelek dengbêjatan jî ev qalıp ev tarîfkirina jinî hatiye gotin yani jin esas di kilamê wanê eşq û evînê da serekene lê di kilamê em bêjin serhildanê da kilamên şer û pevçîna da jî ew vegotinê dikin yani yek ku dibêje vî jarê jine yani lewra ji xwe di kilaman da jî gelek kilaman da jî dert heye, gul heye, kuştin heye, mirin heye jin jî vî lorandinê vî işte em bêjin
لچوک خود خیلی کلاما دیجه پاره خود بکشینه یعنی بوی گوتنی جن اساس دکلام دنگ بیجی دا رولا هری مزین جنیه هم بخواین جرا دبل هنگ هم بخواین گلک جرا جی ود بیجه بی کلام یعنی از بحث جیج بکن yani mekan men cik ducalı yani mekan ji de klamın dengbeş adı yani klam tenil ser jeniyan işler çiçek denine klam benavera ko hem xaza velat de nişan hem embejin kavmandırı nava millet da nişan hem ardnigariya ve coğrafya de nişan hem embejin tekiliye de navbera aşiru devlet anda da nişan yani asas benim dengbeci asla girince dengbeci jiber ko dirok ekmeği fermitine partiye nisandı ev dirok şi bxaranine yani mesela klamela da beçe de be ci ez de beçe li çuli li maçuli ahiri li sinege qazgoru bingoli şuşaru tekmane velate mesel hadi yani eva ci tevane bxarani yani deş zozan gund bajir tevdi klamın dengi jadsa derbas anjit klamı ekdad be hamisu hekay musulu bagdad beyta şerif beytullah İstanbul'a şeviti nivi dünyayı yani yani ku men ciki da ez girdim ev men ciki da bahsa şakir ke meşakir biriye Avrupa'yı la Avrupa'yı bu kardeme ura uşke heneki bahsa dıştan giriye ev dişi heneki emje tişten kitabı bu sen bir editörü minci ve şankaneci bu ya şakir embijin keseki gündiye ile gün büye mezun büye haşivi mejivi li ser büye çavan gotini kitibitke tam müşhara honak ek çekir bu yani sedi otuş kavmiye na kitibamın şuay eli ve gotine li honak işte yapaya kesekimden şakır meri çavat kare bejek bu gemzane anji embijin nezane yani Resul Gopala bçavaydı ben nezanu 2000 kılamdı zane yani bçaval hevdi evlehem nay lama şakir anji dengbejinde hem cih geryane hem gün geryane hem mal geryane hem ağal bega geryane dınava civak edabune yani bevine ve zanebuna ona peş kedi yani zanebun jehevel tane ya şakir vakta kılamdı bece u günde me navçeyn me bajarı me tev derresi anji dema jeni tarif ke jeni kese ki gündi çıka jeni nasıl ki yapsa ku tebkar tarif ke anji bayağı ki edebi embejin tarif ke yani jiber ve her dem dibijin raste dengbejin me dibistane ki wan tünebiye bayağı ki fermi embejin ne xwendine ji belki Resul Gopala şbay xwendin nisandin ji tünebiye le ev jiyana wana gere jiyana wana himbuni ev mamuste gulberdesti wan mezun bune lewra malin dengbêjê mezin jî fêrgehek bê ji bo dengbêjî ji bo zarokên wî demî ku dixwazin bin dengbêj evî jî zanebûnekî zêde daye wan ku wan jî karibê ev kilamên edebî em bêjin afirandin ez ji ber serpiyatiyê xwe bêjim min dixwest mamoste behsa wê ji bike lê mamoste gelek bi rêzî yani naxwaze Diyarbakır'ı 2003 divanek dengbêj hebu ez bi xwe çûm dengbêj Xalî Ehmed hebu hêja min diya xwe jî biribû û biradiyam jî dengbêj tu san kêfa wan gelek bijî karatê ez ber Xalî Ehmed geriyam goya ew kilamekî bêjim min çi kir nekir kilam ji devî derneket pênc deqede diya me hat ev rast dibêjim û min dî Xalî Ehmed zewda ber bûye xwe qîrand ya min diya xwe bi zû ji destî xilas kir yani اتخاذم ما مسبتك كيف احسن بيجيك زواج شاكر جيبك يعني مش ولا مش بزور دي ابو تزيد دي مش سالي خو هجنا ديجا احمد تام صور خالي احمد بزور دي ابو بزور تسوي خلاص كده يعني مش بشكل فيلي واجي يعني افضل يقبلنا كده ام جوان عزك بهاوي عزك يعني نقول كتش سالي خو هجن ولا ما تايك يعني بشكل دي بزور تسوي خلاص كده اخر اتخاذم ما مسبتك بحسبيها وكبشتي بيها دخوازم هم پرسا بکن پشتی پرسا جی ما مستوی پرتکی خواه امضا بکن اولی پرتکی امضا بکن او کن یعنی پرسش خواه هبه
Tamam. نعم بحثا شاكر كر راست مورد هني وياهيش شاكر كره بديح محي زلية دبيجن محي باوية مش بديح باوية محي كالكيوية محي بخجي شي بديح خالد وسف عمر بديح وإسماعيل بنج برا ودخوشكن خاطئ وتورات هوا باوي شاكر جي دو جارة زوجية نام دایکا شاکر جواهیر سلیم صالح شاکر سعید چار برا و عالیا خوش ککن چار برا خوش ککن شاکر جدیمار یاوی امجن جنباوی جمیلی محمد توفیق فایق خالد صدیق اوجی پنج برا دو خوش کن به نایله سویله var yani bavi eva دو دایکی شاکر شاکر خوش سی جارا زوجیه Kıramı da şu kadar derbasla Esmera Şükri da mektir da yine baskıdiye. Şakır evindari Esmera Şükriye, le Esmera Şükri ne je mestere u bavi şu kadar da Şakır de yekide. Şakır çarda 15 sal ya da Dilber tarafine Hedemal Cemal verdiye. Dilber tarafine berat zevce, je Dilber işi Fevzi, Niyazi ve Ayşan. Sezar güçetmen Leser hayır keçavi yek gece güveş ve Ayşan da 4 sal ya da vefat ke Niyazi koruji he evji hafta 18 sal ve vefat kire koruvi Fevzi je ev koruvi mezne Fevzi evji anha melodini evji çeser dilovani ya je demate qarazi ji biseraya zevce juraji lawi metin je çedbe demat çe edeni leden ji jale be خانم یارد زوجه جویی کاروی امید چیده. آنها دو کاری شکر ل سردونینه وجی هر دوجین آلمانیه دیجین زاروی دونیجی تنم خابن مگو کچوی یک کچکوی بیایشان وجی 4 ساله خدا وفات. Yani 4 زوجه شکر. اوش تشته که اساس ندوره جواکه یعنی جبوی روزه etmiş. Eriru emri civake binherin işte embijin düjin, sejin, çarjin işte ki duri akıl atıyor şu an. Levi demi zevcine yani gele kurdani evi şu an bavariya mecire de evi işte hatta çarj. Mamusta ku desturat hebe pırsa bakın hiç pırsa bakın. Ama arayı ku pırsa beperset miro kare bir de meti. Yani lajınç nebija Türkiye'den yani. Sejde ve hemiya slavziki. Serxoşi yekime heye zebiçim serxoşi jiberinde mafi yekemin muhast. Rastı vakta mamusta sadko beriya pürse ezve bijim midegoma mamusta binane ki zahneke ve nav gotnet Şakiro'ye lehemberjine jiboku pır strani ve jibili zavacı. Deji usa bu asayı got şu olame ji maf dede bu çarjın hebe lej biliwe mamuste Şakir dengbe Şakir hama hemur strani xada yani pır liser bedena jine ji ve gotiye ev ji tişteki cida yani bala ve dikişine de makam godardı ki min de pır skotuba mamuste beli pır strani dengbe ji da se denga gazikirin heye ev beribi ve balamın dikişine demek o yek demire liser ziyaret liser mağberi se denga navi diyav dibejin navi diye dibejin jiboku bab sadi sad ne kevşe kabab diye lebeli day kevşe se dengan navi dayke dibejin liser mağberi gelo ev se denk terkuf u se bank gazikirin دیگهشن هر دو علاقه که وحی آنه. دیوی برسه برای مجموع مستر بوده او ملایه. چهارساز مستر. Yani bir nevi bandına civake da ol embijin anji jiyana civake bandol ser hev değil. Yani ezviya rast bejim alakay behev he ez nisanım. Ledebe ku dinaber wanda tekile keve. Lawla bise denga anji bise telaka anji bise
جارا سوندخواره خارن دناو پردام ده هه جبر کو باوریاته امبیجی هنجی گوتناته yani çıkan tekaz kaz kesin kazı ütüşte bile berçak dibe tekilo eli az rast arız bizim tekilo hebe ütüşteki şaş be yani çam kalameda bu ev kalıp şfayş embijin jarajı dinar civak eda giştiye dengbeş yani o jana civaki xwat kalamen dengbeş da de nişan aras beli sen moderatör tane tişna kendi kalen tasayı var ki evvelki mukhazı asas az portasi yine ki bahsa kitabı kimmiş var mevyaji debeş bir vakır be az portasi bahs kim tusaji persiva hebben emelde Ama merak ettiği o fakirte şakir o enerji kötü. Zanım ki kalede çoğun akmet gerek bandoliye serpeçi bu. Acaba o urete kurbuna biat diye kurer acaba. Bilal evvel min zangiye emsala mebhev ra xwendem aynı mali dajman ya rast ez bijim bavê min pir bişer biro şakiro an jî dengbijî godart kirina meviyal ber çoka kalkê xwe em tew hînevî an jî ev eşqa gîşte me kalkê me her dem teyîb wê hêbiya ew teyîb deja me qaset dayîten ser qaseta lê girê dida xira dibû qaset bandî em bijim tiqetiya me davêt me teyîbek din da yani her dem em bûyê rabûn ew jî kilamên bêtir e rast bijim nizamê dinna belki daha kemtir yani belki Hüseyin'e Resul'e bu işi beter mecbur hatta şakuru ev hatta şakuru mecbur hatta yani ev aşk habeki jbur rahat ama kitap nivisandın nizam piştre deket yani ben bu nizam ser romanek dirokit xebti piştre me prik be hatta şakur ejbi kitabı dur ketim midez ve geram putuda şakuru ev 2 salı pandemi ji mezeki abi medmalla derbas kir ev bu evet ben bu nivisi xoy ha em bijin berbelav komiser hevkim xne berhemeki yani habe jurat hem haskenamı bu zaroktiye de ji piştra eva yani nivisandın eri guhedart ki nivisandın te bu leme piştra edi ev be xera pandemi merkez berhemeki Most پیشاس پاسیو که جو به آموزش از پیش هم تقول کلام می دنگیجی اغلب بیشتر سه دنگی جنی دیدی جند بیشه جند بیشه yani çoğu بیشه de بیشه دیدی az بیشه fikramın insan çünkü devijeni dayı ki da her dem seme tesir ki mesela bütün gava taziye ki gava Girdiğine adaya geçirdi. Cumhurbaşkanı sallan semet tesir ki. Mesela skora mina yapıyordum. Gava biz de zaman bir kilin bunu tesir ki ama gava dayı ki gözü daha bir gün keselim ama bizdi be. Cihaz vejim ev tesir belki ev dengde devijini cüve tesir aslında cevap gezide bir kepenin de ben. Acaba bu delili bir orada yani fikir bu sadece. Düben şu mesela megu klamın serhildan anji şer pevçun anda parani bedeve jenete gotri ev kahramanti ev kuştin ev şer ev kavmandı işve iro raste ku kesek jme emjin şerak da pevçunek da demire ekol serda dilorine ekol serda digri ekol serda eşu jana delefatine sajne yani kim canan belki zarok ki bave ki xobavje sermeyti bave xwe anji esanım jin prani vikaret ki yani hes da dile jini daha nermaya jini işte rast yani merhaba ki daha emçab jin dilkevre yani dxeda digre dilkevre ne be nermeji per işe hebej işe qad handar xeda digre nade der ama jin vi işu azara xwe daha bir hesani de der. Evji bektişteki fazayı be yani de falkandana jeni da jev hebe tüne be yani ev ejusat fikrim rast.
از جی فکر خود و درباره دا بیشم فکرم جی اویه که تم نوا جوا که داده گوتنشته برخینیر خرچوی کر دما شرکی دا مرینجی میرانتی حیات طولویه ندی بر مری ناکی او مافی میرانتی تونه جبرویه که میر نکاره سر مری بلوری میراجی گوتبه به دوی جنا دی گوتن یعنی جن شینیه دگره خمگین دبه دلورینه لی میر حوجه تولی بگره جبرویه که یعنی خلا عیب دبینین که میر بلکی لوران دبه میر اوستانه گوتبه دی خلا عیب دبینین که حیان تولا و یه ندن امی چا بیشن اشته حیفا ملیتی یعنی جمعی چا تعریفات جعو بریه و یا تبنگا و یا هستی گو گرچی بکن حوجه هم تولا و یه جبر وی اصلا یعنی میر لایقی خو نابینه یعنی بچوک دبینه دل شعوت بونی از وسط فکر مفردس اجی سرکفتن خوازم رزداری و سلافت که بپورن از کرمانجی باشن کارم با آخرم لورا که از زاراوام دملی از آزاکیه هم پاشی هین بونه خطای من چی باشی سورنا نیره جارا از چی بیشم یا سری دا مامسته قدیر تشتکی گود گو مزیده قیمت نداره دنگ بیجان دنگ بیجی مزیده قیمت نداره کلامان با مجی و صابو کلام گوتن دنگ بیجی تشتکی سویک ده هاتا جبرا یعنی سویک بو ویجی مدگو یعنی ببورن اوی کو کلابان گوتانا مربوطه یا مرتبن یا جی تشتکی باشه نه ev bol meci hebu. Lebele az tiştek din bejim. Çima vaha ba medhat afam kirin. Navaruka kilamanda zede mesela tişten ciddi, tişten netebi. Az ben ne vazusa nizanım. Yani navaruka da her çava vegud evin hebiye. Yani tişten بیشتر افشارین ناو فودال آندا که در باز بیه هفیه از وسا بینم انظام من چوا نرخین نوا یک جی از ج پرسیج کم که حوالی کنان را جبو چه مثلا اف دنگ بیجی لحرما سرحد پیش بچویه یعنی هری دن مثلا پیش دنگ بیجی تونه مخواست دوات شتا بیشم سپاس سپاس کن تو تخواست بیش از حد کش برسیم بچکی بی حدن لویران شعر روحای دنگ بیجه که کلامی که خوشت بود ناوی کلام هیدی باجو میریم به شرگرانه کلام ابراهیم پاشای ملی و ابراهیم پاشای ملی به سالان عبدالحمید پاشای عثمان یاد گوت کری منه جخو کردک ترک جربیت کری منه جخو باوی خوش بیردک مخابن پشتینگی وقتا اتحاد تراکی 1909 مشروطیت دویامین هات بکرن جخو وی کشتن کلامی دا پیوک متافوره که پرخوشه دبیجی yani mamosta kut ya deklama da henek beyvin netevitune ilgor meheyi demi evi beje devleta Osmani devleta meyi ev pincin neşmeyi yani beyvin netevi ilgor dili meheyi mecburiyem guaz bersifeviya bedim ija yek ruhay ya gotu be serhadi hayli ziradu beje serhadi be'azar kelama da bejen Rom emzanı Rom ki yani mecburiyem ilgor min hesde netevi دوردا گلکن یعنی جخه ترتشش هاش گونا خونینه ترتشش هاش به هبا مثلا دوردا گلک کلامین آنتی کولونیالیست هنه لبله خبر آواش گونا وانتونه باشه تونه ابراهیم تونه بود تونه جبر یعنی گورمن گلک کلامین نتوی هنه یعنی مستجر داشت حتی خدا کتی مزه بهویه بدون من مستیان
ما مستعار راست دنبیجان تمین کلام نبینی نبود نه کلام سرهدانی جی بود نه کلام نتویجی بود نه نتویج بشاوه یعنی سر فکر و رامانه که پیش تا امبیجین بیردوزیه که چکه آنجی ایدولوژی چکه نبود نه راست نه اما او قوماندنی وی روژی آنجی بری وی گوتنه جی دور دا امبیجین کاراکتری کسین نتویج چکه نه امبیجین فرزنده سلیمان احمد ازگرک بحث کن شکل خواد اینی سره فرزنده راسته دشاره شخصی دا جی دگره دبر کد شهر شخصی داشت فکر کنی نتیجه لیدم کد چه ایرانی سرلدان همیشه گلی داغی لچه آگری دست بید که دفتر دیسال دست بید شرط که یعنی اف حلوسته که نتیجه مرد کاره بفکره آنجی ایشیخ فخری بگره آنجی استزان یعنی گلک کس یعنی سید خان و علی جان و وانی دنجی مثلا این کسی وان داشتی امبیشه بفکر که نتوی نگریان سید خان و علی جانو اما پشتره دما کد کرنه نوا بویران اما هلالا بر به شر آگری فکران نتوی چه ده بگن دگمی جان ویتشته پر بکارانیه یعنی آنجی هم بیشن دستان آنجی یعنی دستان ممی آلان آممو زین گوتناوی شوه بیره که ده جواکه دا چید که یعنی بیره که هف پار چید که گوشه هم بیشن جواک جواتی ها ببینه یعنی اول بیرا هفپار هیه ده کلامان دا یعنی تنه که امبیجن کلام سر جنیاته گوتن آنج سر ایمینیاته گوتن اوجی فکرامه tam nadedir. Yani o kelam hene ekut xazın şoy Kurditi mij musa de peyvine ki da got yani Kurditi amın ji dengbejiti ji hashmendi amın ji dengbejiti ne par roja iro mesela embeje em ser fikre ki se ideolojiki fikre xala kun yani o fikre o kahraman jit karın ji mera bibin minak heye yani o heye yani كتاسه سید خان مثلا جوردیا ماران نه وصا يعني سید خان دما کو شرط گله هم بر نیار یعنی اباجی لهنگک جمعرا چید به کوکار به شرط که geçen neresi mi kitaba geçen nivisi خلاص نمیگم از همین تیماسته ببره برسادن چماج سرحده یعنی سرحد şimdi اباجی گو ترادیسیون şimdi لور he ملت بن باندور هفت داشتیم او چی تیجی پرات خدنگ بیش یعنی ام بیشن رسول گوپالا کش روانی نیاتا گوپالا آنچه دوی دشتا ام بیشن دوتاغ و ملازگر قریازی قرچوبان وارتو پاتنوس اردیش اسم حتی ام بیشن خلاطی حتی الجوازی یعنی نیاتا وی داری یکی دنگ بیش رسول سال جیخ و دنگ بیش بیا یعنی افتشیه یعنی ترادیسیونا سرحده او کسی جناب خود درسته یعنی اوجی دبه که دنگ بیشه سرحده بکی پیش کرد به دنگی من میشهش خوشت چقدر دنگی من خوشتیش Merhaba Mamusta, Slavores Civat Bitkim. Mamusta Şakır'u şahit dengbeceğim dibin evi salin nota ditiye. Tamam evi kilometre fada raste lehengiya Kürdan Kürdistan'ı Serhildana hemi gotiye. Sali nota Kürdistan'ı agire şehre tsa Serhildana. O Şakır'u helvestaviya Kürdistan'ı çave Şakır'u velat bayraziya Şakır'u çane. Tekili Şakır'u o tevgariya azadiye çavne. Duy derheke de on çıtkar jmarabiş. Spas. Yani me dengbeje ki uyru binavu dengara ez bela xivim nal İstanbul edici novine bijim. Evi mesela go van zaroke me iro Estovi zanitiyet go Şakır'u ağaksne popüler. Ledim bu kadar go mesela Şakır ne kese ki embejin pervalat Paris, anji pervalat Paris'i çiye yani. Yani embejin hem nave parti andı da. Yani Şakır ezir oha bejim. Şakır guhdar kirin. Jiroja iroin rajmert kare bejim. Kese ki kutkal Kurdiye luha daneyne embejin İstanbul'u bijişt kare Şakır guhdar ki. Mafı metene ku embejin yaptı kese ki dış Kurdayeti, kese ki dış Kurdi, kese ki nizam çiğ tu Şakır guhdar ki.
شاکر راست کسی که هم بیشن خودی هلوست نینه لهمبر هم بیشن چه لهمبر دولتی آنجی لهمبر سیاست و روشی یعنی کسی پولیتیک نینه اما شاکر شوی ام کویوک شخصی که بیا شوی که دبیر بازار کسی داره تونه بو ام شاکر چما دینه بیر بازار خوش دین بیجی وش سند وش هنر و دینه بیر بازار خو ام فان ام بیژن تشتین وی پولیتیک امش کلامی درد یعنی ج برهم وی درد مثل دلاور زراب دولت تشتک برسمه دبیجه چه لو ماشی دبیجه همو بیجارم پولیتیک کو شاکرو دکلامی خدا ساز کرنه و بکارانینه جی قوماندن دیروکی و بتایبتی بگشتی جی شر و پیچونان که بحثا تراژدیان کن دبیجه شاکرو فکره کی بیردوزی کی جبو پیشارو جامعه ساز نکریم یعنی افتشت هی evnet şakırtı ne dengbeji dındaji yani be avay İrokem dibijin yani keseki hadi embijin politik ne biye teni dengbeji avay yani dengbeji ji muğrada işte bu Kurdiş ve elbette yani hember embijin asimilasyonu beşaftını hember embijin çay Türkiye Kurdiş ve elbette geldi yani İro Kurdi bağ ve eve elbette لهمبر اسیمیلاسیون لهمبر بشافتنی یعنی شاکرجی برهمین خواهد امتکارن ویاد بنرخین یعنی به شخص راسته یعنی شخص تو بیشی کسی که مثلا بیشن سر مالپران هه حسینو جوینه که مزن داره مثلا پارتی دا کلام دو بیشه مثلا شاکر هلبسته بشونه تونه لی لهلبسته بیدن یعنی لی برهمین بیدن آغاست بلیان دوی برهم اداجی هلوستی که هی امکان موسیقیش موسیقی ساعت خوش ساعت برای خوش یا من پرسام خدا 5 سال از لیلیارم که جواب بدی چاب ایشالا خوش وقتانه میلیره نه ساعت خوش بو و اوی دی ترادیسیونی دا نابره که تاسکو او تبلاف کردن یا خاطر بم استعداد لوگانا پاشم چون چیزی که وکی پرس خطا کرد پاشم که نه پی مجابوی نوارگید بخیر حتی جنابی یعنی ساعت لوگانه هستا و براستا هنه و اود بیتن عبدال زینی هستایا و وکی برگوتی رسو بیشتری شکروجی براستانه گلو صافی بویا که هستا کینه و براستا کینه و حکی شاهدن بیجان و شکرو چما براستا Yani arast mamuste juruniştiye embejin şakru be rast liber çoka resul runiştiye kelam him biye mekam him biye avaz him biye nine yani çüercem kelam hem kelam jiji him biye hem kelam jiji göder ki bu kelam ham göder yani eva dengbeji da hosta ve şagird he bele yani embejin kelame okça بخواد بیچه دبی از شاگرد مصطفی خلی حیران آنجی محمد جانشا شاگرد مصطفی خلی حیران دبی یعنی اف شاگردی بوی نبیه لما مثلا متجروکا کلامی داجی بهوناکی بیجی من شاگر لبر دستی بدهی چاوشوی مزین گیریم چما şimdi kelam gotin ji çaw edem hem mesela qalaba kir hem mesela şevaya kir hem mesela gotin ekir mesela gelek canda şevaya şakir u a resul mevcud adı yani evaji dede nişan ko şakir rast şagir de resul ine işbay dema ko şakir be kişti te dibide az resul nas bikim be resul rabbet ni şu de dura 40 saliye yani pişte eğer edene muşe işbay şakir dema 40 saliye bir binavuden bi yani şakir جوانتیا خدا به ناو دنگ حیا مرنافه کسی که به ناو دنگ دبه شاگرد بلکی ببه مثلا شاگرد صفش رسو حس کریه حتی داوی عمری خوشی وکی دلسوزه کی و یا وک هستای خودتیه وک مامستای خودتیه پرجی حس کریه هیل سر کلامجی شخواه گوتیه پشتی مرناوی اللي دراست بیجی امنا به شاگردی حتی روزای راتنه مخابن تشتای ساعتنه بن باندور هفداناین he کلام این هفدانه یعنی ابوه رئیس مثلا ام بیشن işte ام بیشن
عبدال زینی مصطفی خال حیران فرزی حتی مصطفی خال حیران فرزی و حجیسی مردم که نیسکی هون پشت این بیشتر işte فقیه قاپانه کلمه کشتی نظام رسو شاکرو یعنی امسال رزیداتین هم دیروکی رزیداتینه اما تو بیش راست شاگرد هون işte کسا هبیشتونه سمع الله بو خبرت از هم بودم بو شنخرم مبهره بو انتو جدن یعنی بهاره جای مرد جو خانیه ما مستفید سکم جای ان برای خودنا دیرو که یعنی او دنگو دنگ بیشیم نگرک تا میره کرد یعنی نه کم کسی جن کرد هانه بونه دنگ بیشی یعنی جوان دای عایشه شانه که یه مایی ها برای ما مستماف از کار بیشیم جن خدا جن میره کرد یک فرض ده جنان را نبوسه از کاری به چی زرابی آسر جنی ببوره که چی نه نمی‌ذارم دوی کوشش دنگبیجی جن آراست همه کمه هم دنگبیجی جنین که ناو کردالا به ناو دنگونیجی که چم کاره این به ناو دنگجی اصلی خوش خواه هم دبیجن فله لبال بایتی بودنی علمانی بونه نفسه ما مسته حیفینه هم بیجن گلا با فله هم بیجن پرویا هم بیجن پرویا تیغوتی که بخواهی دنگ بیجیا خالد بگی حسنیش کریه دنگ بیج بونه دنگ بیجن به ناو دنگج بونه دجواتان داشت گلک کلام گوتنه لی راسته لگوری ام بیجن میران دنگ بیجن جن کیمن یعنی گلا بافله امزانم پرو تیغوت امزانم بلقیزه ام دبیجن ویداوی هن اکوستران عیششان وان کلامان دبیجن هنه لی لگوری میرا پر کیمن راست اسپاست دريج باب ببورن يعني نظام ماستر خازم تشتاق بيجي ودي هم حرشة بارشي كردستان جنهيره ميناكين دين بيجي قال سركفتي هنا يعني هم باكور هم باشور هر دوالي دنجي وقتی که خادر جبوج خوی بیخوادی بون باندول هم یان کریه کسی که مینا حسن زیرک بود به صدام کلام پر باش نویساندنه لی داویا خوی جب پنجشه رید مالا خدا جب کسی دمره یعنی شاکر و رشبر عزیز چاو دنا و ما کرمان جدا شاکر و دنا و زازان دا جی رشبر عزیزه انزان سدیست گوتناویه یا نه گوتناویه او هید به شاکرود بیجه جبو عاشق فیصلی ترکان بیجه دوی گوره که وان هست بر به دولت آنها گلالی خودی در که ولی کس ما خودی در نکه پرسامن ابه یا سوتا که شاکرو و جرناسو و جوان دیگ بیجی دن زیده سرکفتی در تنه بود تشتا باید خوازم بیجم یا شاکرو آن گوری وان نویسکار آن گوری وان دیگ بیجی دن پچکی داخست پیش یک سوسیال مدیا دودوجی او تما خریبیه نه و لورا شاکرو که ایجا وجه بود دکلام داشتم ببینید دکلام خدا رو یعنی لهر ناوچه و گندی کردستان دیگره لیدداوی جیه که مینا ازمری دمره و ورد گوره ورد چکرن یعنی یا دناغا جنراسیون نو دا بطایبتی شاکرو زیده باندوره یا لو سادم اف هر دو دشتینیان تشتکی دنه جوداتر جی هیه yani bu beyxaditiye, beykesiye emkanış bu gerek dengbejan beş. Yani van dengbejin menji embejin rasuj barkırçu manisay u pıştra ve geriye velat. Anji dengbejime anha ko dijinj gerek öyle rojavayı Türkiye'ne. Yani vana jber haskırna xane çune. Şu ne xastine heranji. Çıkas çuneci ve gergana velat. Vera beyxaditiye yani çavay. Mesela Melik de mesela Aşık Veysel kir. Ne tane Aşık Veysel? Gelek Ozanu, Navdaru, Niviskaru, şair indinci.
Çünkü tül şairi melik deniyari melik liser destane. Tül xwe deniyari tül kıymetine kes haya kes işte tüne tül xwe tene dibini. Ev çağı ji ev çat be dişki. Em bişin işte xeyde. Anji yani eserra minakek bidim. Orhan Pamuk dibe em kitap şuara dönvisin. Çima şuara dönvisin? Dibe xuyineri metne. Dibe romanayı ku Türkiye nvisandı. Dibe nviska şuara dönvisen. Xuyineri yükkeme. Viyal hember çıt beje, hember İngilizi em bişin dibeje. Yani kesek ku İngilizi dönvise je 7 milyon dönvise, em je dönvisen dibe 5 milyon dönvise. Ejo ku em basa Kurda u Kurditiye bike düşkera dönvisi. Yani çünkü Orhan Pamuk beje xuyineri metne. Eme xuyiner ki. Denk beje meji dişbe binek. Yani evleden heraya aşık Veysel çıka navu dengi berbera ve anji xwedili derketin he eme kurda çıka xwedili derketin he. Ha ez xwayerden viyad beşim kurdi me xwedili denk bejan derketin he. Yani ez viyad sedi serdi beşim. Çima mirekin me, begin me, malmezinin me anji em bejin, şehrin me, mesela Hüseyin'o gerek o seron kılan çünkü anji kılama menal a Resul ser mangutiye xwedili derketin he. Han çava bir dema ku erkiş desti kurda derketiyem erk desti teatine yani embişen devletek dezgahek desti teatine hep ya disa evaji daha tevkir ama erkek tünege jiberuye ki dawiya emri onda kemasikusa çebiye le juan yani çastke jitiştan nu hastke yani embişen denge şakir elde çatke remixek davjeser ve remix şakir goydartke yani en ciddi yani ez fazlayı da bilmiyorum doğal. Laura Juan hidi embişin bir şeyi nu kalama goydartken embişin rap goydartken rock goydartken işte din goydartken şakirci aras hem kaydivi neselanın hem gotini daha beter tem fam kirin dengi şakir şu aşağıni mer hoş kodenek dengi çok aşağıni hoş oldu. Mamosta herifi şuqatını kerem ki tu mamosta meyi. Persen dawiş yem bigrim piştiviya şuqa saat şaşada bernama me heye denk beja. Persen dawiş yem bigrim ixlaskin u imza heye şuqa. Mali Selamun Reis gerçekten geçti seri da metxus versiyon moderatör bidim. Derek Allah hem tişgotin elbette kemasyon hem fakat هین دولت دنیای هنه هیچ آقا و بگ و میری و نال سر تختن و دولت دنیای هری مشهورن جمعیت ما بن بانی کردستان ما اف ستون شکینان دن متچه دانینی بنی وانا لازم کیماسیونو بهرنم کیماسیونو قبول نکن یا دودیا شاکر اری شاگرد لیج ماموستا درواسی بیگ اگر قوچ جگوها درواسی نبید zaten اونا جو قاسی نخص برسیوا وکیلی زیده بگم شاگر دنگی که وسانه کو چقاس هست انسان هبه برسیوا توان داده یعنی تش شاگر مامسته کنج بیجه وکی صد حو مروی ارکسترای بیجن نمیرن دنگی شاگر یا دی صنعتکاری متنینا صنعتکاری ترکیجی برای که نهال لورتی کوچه ساقو قدم منونه dengbêjî Kurda rêncber bûne û berda dengbêjî kirine yani sucîmenîne fakat dihazim divê yekê da eskerî bûyîk serpiyateke xwe dibêje divê ku Rusya hilweşiya her millet gêştine mervê xwe da em Kurd li ortêvan me dî kesekî me tune bêkesîtiya me gîre vî halî da ji ber wê qasê ez xwazim dawî da gotineke rehmetî Resul ji ظاهر را گوتیه ده کشکک دانه مردا باوی کشکی گوتی حتی رسول نه کلاما نبیشد شمال در نخ تین گازین به آب رسول یه بکشن سیار سکنینه سلاح خوددانه یه بکشن کتنه یه بکشن جنایش دبیجه گده تنه گده من نخوشه هده بر دکتر مهست عیار کریه و هست بک بر دکتر دبیجه چنا خدا دبی صبر که از هرم اوان هف بکشن بسن از بم نمسبب ببی از هرم آلیوم کم از هرم دچه ستران دبیجه
حتی تی گدی وفات که یعنی وفاداریا دنگ بیجه هری ضعفه ام سپاسدار جوان را فقط خوازی دولت هبیه اف پرسکری که یعنی تنه بنا جوی قاصد دنگ شاگر دنگ که جمواتری حتی دنیا خوش شوا به از هیوی من دنگ جوی دواست بن هبن اما از دنگی گوش در باورناکم سپاسدار جمع مسترسلار که حساب پرس بچکی وقت شمر هات اما شخوا مثلا انگلترا این کرالیت هایی ما بچکی چپکری ترکا هنگ تشتاج کنی فهم کرد تو مافدار yani تسانه از بیا قبول دکه لیبلین گناه فودالی ماجی کلک بون مثلا تی قربانو به دولت بونی اقتقاد يعني مثلا دولتك ما هو أبسكري كمان نبي يعني سلام رزق خوش ترحمتك كذا سلام مستم اجبه گودنا داوی اسپاسیا و تئاتر کم هم خیر سر چواراتن به مجار هنجیا دا جهر قطیا هیویدارم کتاب به برسوک جبوان پرسیمه آراست مزده بحثا کتابی نکرده پرتاسی بحث کم بخیتینه کتاب نیساندن و آرمانجا و کتابی چی بود؟ یعنی ما مستحن فیش کتاب این حال بردستیمه حوالی کش عمر و ابراهیم جیل بردستیمه مجی محمود بیک جیل بردستیمه اف پرتغالا پرانی بسر هم تئوریا دنگ بیجی سینه هم جی وقت ما مستحد دیشیفرا کلامان کرنه کلامی شاکر و یه دنگبیجی آنه بردستیمه از بخواه کسی یکیش دنگبیجی حسکرن و لیکولین سردکن ادکارم سران کتبا بخفتم و کسی که خواهزن ناورگا کلامان هیم بمیشید کارن و هم کتبا چاکاری بینه بردستیمه ایشه اف کتاب همه هم وک چیروک و رومان حتی پرتاسیات نیساندم که جوانی می ایرو امیشن سر یوتیوب چوا شاکر گوی دارد کن بکار من کتابی جی بر حتی حسانی بخوینه اساس آرمان جامن ایو یعنی گله که هوا که من پار بکر مثلا بریا چاپ کرنی خواندن گله که دو کرده هم مجاری دریش که هم بیشن اینا شاکر رو تشتیدن من نخواست از دریش کم یعنی مگو برا به کرد و کرمانچی آها وینه کی شاکر بده دستیمه جبوی مثلا امبیجن لیکولینی آنتشتدنجی برهم لبردستمنه هیویدارم که زیادتر ببین لورا دو آره دنگبیجی داشتم چخاطرشن دنگبیجی پر میمه لی هم خبات کیمه هم پرتوک کیمه هم کسی که خباتش کیمه بله اسپاس که منتهی بخیر سر چوار سر سلام تبجی جمع مسترسلات بکر نها خود هم هاتن داویا برنامه خو از باسیا کی تایبتی خوازم جیکیر بک ویسکاره کی کرد هبو کردی دنویسان در پرتوک خدا سرپیاتی خود گو خانما من ندیش از بنفسیم یا گو تو ترک آمد که تو ویدا داره فیلان گو گله کی گو نه یعنی نویسکاره کی کرد هر وقت بیشین ام بیشین میر چند بجن بندن تو زانه جبر ویا از دخوازم